أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رسالة حشري جوتنا دهان سيداي بديع زمان بترجمة مل إبراهيم آمدي. مقدمة: امینها اف بشا چارانه امینها بچند اشارتان بر بهنک مسئله کو دپیوا 21 19 و 26 دهاتن ایزاح کرن و اشارت بکن. اشارت یکمین: سه حقیقت او مروف سرسری یه به حوال خوی امین را که ده چیروکی ده درباست بن هنه. آیا کمین نفسا که خرابیه دخوازه و دل منه. آدو یمین خواندکار فلسفه و فقیه قرآن حکیمن. آساسیان امت اسلام و ملت کفریه. جره درکتن و دلالت هری مزن یا خواندکار فلسفه ملت کفره و نفسا که خرابیه دخوازه ده نناسکرنا خدای تعالی ده. ده چیروکی ده چواکو او مروف امین گوتبو تیپک یعنی حرفک به کاتب و نویسکار نابه، قانونک به حاکم نابه. امجی ده بیجن چواکو پرتوکک یعنی کتابک به تایبت پرتوکک وساکو ده ناو هر پیو بیجه که ویده، هر پیو گوتنه که ویده، به پینوس و قلم بچوک پرتوکک هاتیه نویساندن. ده ناو هر حرف و تیپک ویده قصیده که بریکوپک هاتیه نویساندن. نویسکار وی نبه نابه و درفت جوه که را تنه. بیوی رنگیجی تجاری چه نابه که نقاشکی وی کائنات نبه. لو را اف کائنات پرتوکک وسایه که ده ناو هر پلکی ویده گلک پرتوک هنه. حتی ده هر گوتنک ویده پرتوکک هیه. دارک بیجایک چقاسا پلی وی هنه مویک حرفک دندک نقطه ویه. دوی نقطه ده پروگرام و فهرسته دارک زرعجیب هیه. اها پرتوکک وها تنه دکاره نقشن قلم قدرت ذات زلجلاله که خودی طاقت و حکمتک بیداوی صفت جلال و جمال بن. ناخو بشاهدی و بشاهدیه عالم اف باوری پیوسته. نا حکج دلالت سرخوش بوبه او تشتکی دنه. همچواکو مالک به خوسته نابه. به تایبت مالک وساکو به هنرین به همپا نقشن عجیب خملاندن ندیتی هاتبن خملاندن حتی ده هر کورکی ویده بقانسی قصرکی هنر تیده هاتی بجه کرن. هش و عقل تجاری قبول ناکن که خانیه که وسا به هسته به و برواجیه وی هسته کی گله کی به هنر دخوازه. همچواکو مالک به هسته نابه به تایبت مالک یعنی خانیه کی وساکو به هنرین به همپا نقشن عجیب خملاندن ندیتی هاتبن خملاندن حتی ده هر کورکی ویده بقانسی داره که هنر تیده هاتی بجه کرن. هش و عقل تجاری قبول ناکن که خانیه کی وسا به هسته به و برواجیه وی هسته کی گله کی به هنر دخوازه. به تایبت دو هنری وی قصره ده. دو هنری وی قصره ده مینا پرده این سینمای هر ساعته که اوده و جهین راستقین تینه چه کرن. و ریکوپیکیه که مزن مینا کمروف جلین خو بگوهرینه دو گوهره. حتی دناو هر پرده که راستقین ده گلک منزیل و جیه تینه ایجاد کرن. لو را اف کائنات پرتوکک وسایه که دناو هر پلکی ویده گلک پرتوک هنه. حتی دو گوتنک ویده پرتوکک هیه.
دارك بيجيك چقاسا پلين وي هنا ميويك حرفك دندكك نقطة ويه دوي نقطة دا بروغرام وفهرستيا دارك زرعجيب هيا اها پرتوكك وها تنه دكاره نقشن قلم قدرت ذات ذوالجلال كو خدي طاقات وحكمتك بيداوي صفة جلال وجمال بن ناخوه بشاهدية عالمي اف باوري بيويسته نا هكا جدالات سرخش بوبا او تشتكيدنا همشواكو مالك به هسته نابه بتايبت مالك وساكو بهنرين بهمبا نقشين عجيب خملاندن نديتي هاتبن خملاندن حتى ده هر كفركي ودا بقانسي قصرك هنرتي ده هاتي بجيه كرن هشو عقل تجاري قبول ناكن كو خانيه كي وسا به هسته به و اف برواجيه وي هسته كي گلكي بهنر دخوازه بتايبت دهندره وي قصره ده مينا پردين سينماي هر ساعتك وده وجهن راستقين تينا شكرن وبريكوبيكيك مزن ميناكو مروف جرين خبقو هارينن دكو هره حتى ده هر پردهك راستقين ده قلك منزيل وجيه تينا ايجاد كرن ناخواه دوه صانعكي في كائناتي حاكم عالم وزانا قادر وخدي هز هبه لو رأف كائناتا باحتشام صاريا كوسايا كو هي وروج لامبين وي ستيرك مومكين وي زمان ودم بنو قتكك كو صانع ذوالجلال هر سالي عالمك دني بوي وگريد ده ونشان ده دناف او عالمكو بي وگريد ده بسيسد و شست آوائي صورت وي بريكوبيكي نهدك وبريكوبيكيك بيكي ماني وبحكمت دقهرينه روی دنه کریه سفره که نعمتان کو هر دم ساله که بهاره ده به 300,000 جور صنعت خواه ده خمرینه به احسان و کرم خوین جور بجور کو نایم برجماره تجد که با آوائه کی وسا کو دگل حمو تاویل هوی و تیکل هویان با آوائه کی گل لکی وکری جهودو و دقاتن هیلندن جی به یکی را قیاس بکه مروف چوا دکاره جسانه وی سارایا بوی آوائیتی که و غفلته وی ناس نکه دگل کو بروج روج و تاواوی دگل حمو چه روساندنن لسر روی دریای درشای ده بچو روساندنا لسر هر تشتکی روناک و دبرفه ده بچو روساندنا لسر هر پرچهی پچوک خویاد که انکار کرنا او روجهانه دینیتی و توشیتیه که عجیبه لورا بقبول کرنا هبونا روجه که دوی مروف بقانسی هجمارا وان قطریان و بقانسی وان چروساندنان و پرچهین که روج لید چروسی هبونا روجین راستقین و بسری خودنا قبول بکن ده هر ذره یکی ده که تنه ذره یک دکاره بجیه ببه دوی مروف هبونا روج و تاوکه زر عجیب قبول بکه وسا جی دگل که مروف او کائناتا کو لدوره بدوره هر تم بحکمت دگوهره و بسر راستی تمی تازه دبه ببینه و خالق ذوالجلال بصفت وین بیکی مانی قبول نکه دینیتیه که دلالت یا جوه باوریا کو ده هر چروس که ده روژک هی خرابتره لورا دوی ده هر تشتی ده حتی ده هر ذره یکی ده مروف الوهیتک مطلقه قبول بکه لورا جبو میناک هر ذره یکی هوای دکارته که و هر کلیل که میوه یکی آن پلکی و تیده کار بکه اها او ذره هکنه کارمند و مامورک به دوی روش تشکیلات صورت و تفگره هر دوره کو دکوی و هنرین کو دوان ده کار دکه بزانه دا کو کار به دوان ده کار بکه نخواه دوی خود یزانین
و طاقت و قدرتك دور پیش دکبه تاکو بکاره به وسان بکه. جبو نمونه دا آخه ده دبکو هر ذره یکی وی ببه آن تیکه و ناف دندکه که و بزرکی هکه او نه مامور و کارمندک به بقانسی هجمارا گیها و داران دوی آلت و آلاوین معنوی تیده هبن. یانجی دوی زانین و طاقتکه کو حمو تشکیلات وان دزانه و چه دکه هنر و طاقتکه کو حمو صورتین کو لوان تین کرن ناس دکه و دکاره بدرو هبه. هینن وکی دنه جی بوی یکره قیاس بکه تو یوی گاوه تی بگهجی کو ده هر تشتی ده با آوه کی گلکی وکری گلک دلیل وحدانیت و یکیتیا خوده هنه. بله جو تشتکی چه کرنا هر تشتی و جو هر تشتی چه کرنا تشتکی کارکی کو تنی خالق هر تشتی دکاره چه که و این من شیء الا یسبح بحمده تتشتنه یکو بپسندان تسبیحوی نکه. اسراء سورة اسراء 44. بالا خواه بده به فرمان ازیشان ناخواه هکه مروف واحد احد قبول نکه دوی که مروف بخانسی حمو موجودات و هینان الهان قبول. اشارت دویمین دوی حکایت در باس بویه ده جرهبر و آلیکارکی پیروز بحث هاتیه کاتبو کرن و وها هاتبو گوتن کسی که نکور به دمایی ببینه فهم دکه که او ذات به امر و فرمان پادشاهی حرکت دکه و عبدکی وی خاص و مطاع بلکه او رهبر رسول اکرم محمد علیه الصلاة والسلام بلکه جی کائناتک وها مزن را و جسانعکی وها مقدس را رهبر و قاصدکی وها راستگو لازم و پیوسته. شواکو جروجه را رونی لازمه و جیوناقته لورا چواکو روجك بيروني تنه و نممكنه عينا وسان ولوهيتا مطلق جي بي پیغمبر نابه و نممكنه لورا او پیغمبر ويروبيته بمخلوقان ددن ناسكرن و تعريفاوي دكن و غايا چكرن خلقات و آفراندنه در دخن هوله و هم قد ممكنكو جمالو خوشكاهيك دكارتا تيكوزيه يا هري بلنده به و خب بواسطه تعريف كاران بتماشوانان نده نشاندانه و نده ناسكرن و هم قد ممكنكو كمالا صنعتكي كو هري خودي جماله بواسطه دلالكي كو نظر دقتا جيره بده جلب كرن نيه تشهير كرن و هم قد ممكنكو جمال يعني خوشكاهيك دكارتا ده درجه تيكوزيه مكمليه يا هري بلنده به و خب بواسطه تعريف كاران بتماشوانان نده نشاندانه و نده ناسكرن و هم قد ممكنكو كمال صنعتكي كو هري خدي جماله بواسطه دلالكي كو نظر دقتا جيره بده جلب كرن نيه تشهير كرن و هم قد ممكنكو سلطنتا گشتي و ربوبيتا عمي كو يكيتي و سمديتا وي دناو طبقين كسرتو جزئياتان ده بواسطه مبعوثكي ذو الجناحين و دبازك هاي جيانا دني و آخرتي هيا اعلان وان نيكرن هم قد ممكنكو سلطنتا گشتي و ربوبيتا عمومي كو يكيتي و سمديتا وي دناو طبقين كسرتو جزئياتان ده بواسطه مبعوثكي ذو الجناحين و دبازك هاي جيانا دني و آخرتي هيا اعلان وان نيكرن يعني اوزات چوا با آلي عبادتا خوه يا گشتي لدرگاه الهي قاصد طبقين كسرتو آفرينرانه جعالي پیغمبريا خوه و بقربيتو نزيكاتيا خوده و مأموركي درگاه الهي
يه بربوان طبقين خلقتو آفرينيه يعني لدرگاه إلهي لسر ناوي ما ولهندامه لسر ناوي درگاه إلهية وهم قد ممكنكو يكيكو رندية كوية بيسينور هبا وأبو أو رندي جويبة نخوازك رندي وخوشكرهي أخوة دنينك وعينك عنده ببينه وبين ديتن يان بدست پیغمبركي وحبيبكي كو حسكريوية لورا بعبودية أخوة خبويد دا حسكرن وجيرا عين دارية دكا هم قاصدة وبمخلوقات دا حسكرن رندية ناوين وي نشان دا وهم قد ممكنكو خديوان خزينة وجنجينينكو جتشتين جور بجور تجانا وقالك غريب وعنتيقنا بواسطة تعريف كاركي وانج خلقيرا ندى پیشکش کرن وتشهير نكا وكمالات خواه بوان ندى نشاندان وهم قد ممكنكو ويزاتكو في كائنات بهنك مستوعنكو كمالا اسماء وصفات ويددن إفادة كرن وخملاندية وجبو تماشي بهنك صنعات غريب وزراف نويساندية وكوك سرايك خملاندية كما مستيكي ريبر دست نشان نكا وهم قد ممكنكو خديه في كائناته كأرمانج وغاية جوان تحولات وجهرتني تيدا تشيه وأوان تلسمن خملاندي أوان تلسمن ختماندي موركري وقرتي كود كائنات دنا كا چوا ودبن وهم برساج موجودات وآفرانديانكو جكته بكده دچه وچه كسي وأوان هرسي برسگريكن ختماندي بواسطة رسول قاصدكي ونكا وبرسفاوان ندا وهم قد ممكنكو أو صانع ذو الجلال كخوا بوان مصنوع هنر دلال وبزي شعور خديهشان دايا ناسكرن وبنعمة قلك هجا خبوان دايا حسكرن كد مقابل وان نعمتان دا بواسطة رسول قاصدكي خوا دا خوازي وحسكرنا خوا بوان خديهشان ندا زانين وهم قد ممكنكو نوع إنسان جعل شعوره بكسرته مبتلا كريه وجعلي استعداد وقابلية و جعبوديتك كلي وقشتيرة آماده كريه ودروشك وهذا وان مخلوق دروشك وهذا وان خلق كريه وآفران ديه كو بواسطة ما مستيكي ريبر بري وانج كسرته ندا وحدات ويكيتيه هیچ وقت وان تشته كما قوت قال لك كارو وظيفه النبوة وبيخنبري هنكو هر يك جوان وك برهان ودليل لكي بيقومانا كألوهيات بي بيخنبر نابا وبي درفتا قالوا نها دوي عالم شهادت دا وان اوصاف طيبت مندين كو دو محمد عربي دا هنا وخيا كرنا دكسكي دين دا خيا كرنا ودركتنا هنا وجدر به دليل بيخنبرياوي كو بهجمارن معجزة كويا وك قرآن بيروز هيا وك او قرآن جي مينا دريايا راستيانا و اف معجزة ويا قلق برومات كو بچل آواي معجزيان معجزة دارة وجه تصديقا بيخنبريا ويرا دليلكي وكي روجية ونشانك بيخنبريا ويا أبدية وتيريدك جبوكو مدهنك رساليان دا بطايبتي دي رساليا آخافتنا يعني آب 25 دا نزيكي چل آواي معجزة بونا قرآن نشان دايا و بيان كريه ام في مجاري لور قدكن و بخاندوان هجا حوالي و آخافتني بيوا 25 دكن بديع زمان سعيد كردي رحمة الله عليه وعلينا. إشارة سيمين جبوك نها
اف پرساتیه بیرا من از دبیجم کو بلا گومان جتره چه نبه کو اف انسان گلک پچوک و هورک کاچ رومت و اهمیت وی هیه کو اف کائنات هانه جبو حساب دایناوی بیت خراکرن و جبو وی عالمک دن بیت دامزراندن و آواکرن لورا اف انسان بچوک جبر جامعیتا فترتا خواه و جبر دناو مخلوقات هیده جبوك وك دلال سلطنة إلهية ومظهر عبديتي عبوديتك قشتي وكلية وجوان را وك سروك وخليفية لهندا خالق وان هي وموجوداتا قلك أهميات ورومتاوي هي وهم بلاديسا جتارا چه نبكو بسدم في عمرو تمني كنو قط إنسان شواد بمستحق جزایکی ابدی يعني پرس بيجا عمر كنا دوی عمر كن ده جزایکی ابدی چوا ده بسببيتي جيرد ده لو راجبو كو انكار و كفر اف كائناتا كو وك مكتوبات و نامين سمدانية و قيمت و رومتاوي و هاگلك پره گره بمعنى و بغاية و آرمانجي دكا اف روشا انكاراوي چواكو دهمبر كائنات ده وقت تحقير و پچوك خستن و نحقيلي كرنكا و ساجي لهمبر تمام جلوي الناوي خده ين قدسي انكار و نقبول كرنه وجبوكو لهمبر وان دليل بيجمار كراستي وحقانيتا خالق كائنات نشان ددن وك درواندن وقبول كرنك اف كفر وانكار اف درواندن ونقبول كرنك اف كفر وانكار جناتك بيداوية لوراكو خدا وان مستحق عذابكي بيداوي دكا لورا دوی جزا لگور جنایت و گناهی به جبوک لهمبر وان دلیلن بجمار که راستی و حقانیت خالق کائنات نشان ددن کفر یعنی وک درواندن و نقبول کرنک اف کفر و انکار جنایتک بیداویه لورا که خده جل جلاله وان مستحق عذابکی بیداوی دکه لورا دوی جزا لگور جنایت و گناهی به اشارت چارمین چواکو تد حکایه در باسبوی ده به 12 صورتان دید قط نممکنه پادشاهی کو ولاتکی وی وکه میوان خانه که دنبوری و مواقت هبه و ولاتکی وی کو ببه مظهر و مقرج حشمتا سلطنتا ویاتم و دائمی و سرایک بیداوی و ابدی یا وی سلطنت تنبه و سانجی بتو آوائی نممکنه کو خالق وی عالم فانی چه کریه عالمک باقی و بیداوی چه نکه و نکه مظهر ج کمالات و تکوزین خواه ین بیداوی را و هم دیسا قط ممکنه و دبکو صانع سرمدی اف کائنات بدیع و مواقت و دنبوری چه و کائنات اکتمی چه نکه و هم دیسا قط ممکنه کو فاطر قادر و سیران امتحانه و مشهر مخلوقاتان و اف دنیاکو جبو آخرت دو حکم شوه ده چه و دارك آخرتكو مظهر تمام آرمان جو مقصد و دنیا هانه نه چینکه لبل جبوك مروف و راستی تماشا بکه 12 درین گرتی لپیشیا مروفن و وکرنا وان دریان جی به 12 حقیقت و راستیانه و به حقیقت هریکن و هیسان امیدست به مجال بکن انشاءالله حقيقتا يكمين دري ربوبيته و سلطنته كو جلويا ناوي رب
قد دبكو ربوبيت و سلطنة ألوهيت بتايبتي كائناتك وها موقت جبو نشاندانا كمالات خوا تبي أرمانجن هري عالي و مقصد هري بلند چه بك وان مؤمن و باورمندن کو بوان آرمانج و مقصدان ایمان آنینه خیر و مکافاتك ندوان و او اهل كفر و دلالتكو انكار آرمانج و مقصدان کربون وان جزا نکه و عذابك ندوان تجاري چنابه و هشه تو کسی ويكي قبول ناكه. حقيقة دو يمين دريه كرم و رحمة إلهية جلويا ناوي كريم و رحيم تيدا خيادك قد دبكو خديه في عالمي وكو جا آثار و برهم وي تيتا خيا كرن خدي كرم و رحمة و عزت و غيرتك بيداوية وهناك خير و مكافات وين لايق رحم و كرماوي وهناك جزاين وين كو لايق عزت و غيرتاوي تنبن بلي هكا لروشا اف دنيا فاني بيتا تماشا كرن تيتا ديتنكو جي مخلوق هري ضعيف و بلنغاز بقرا حتى اوين هري قوي و بطاقتن جهر خدي روح و زندية كرا لقوراوي جيرا رزق و خوارنك تيتا داين و جي مخلوق هري كيم طاقت و هري بلنغاز را رزقك هري رند و دلال تيتا شاندن و جهر خدي درد و كلان را جيجيكي كو قد هيويناك درمان تينا شاندن و بوان ارحد بن و بكرمك وها بلند هناك زيافات و خواندن و اكرام تينا كرن بل افروشن هان ددن زانينكو دستكي وشارتي وان كارو كرمان دكا و تينا هولي وكنمونا ددم سالا يانجي موسيما بهاري دا و هروكي حوريان جنة بهشت تمام داران هناك جلن وك سندس لوان تينا كرن و بقلو كليل كو ميويان تينا خملاندن و هروكي جخوادي روحان را وك غلام و خزمتكاران خزمتي دكن و بصايا قليان خوا وكي هناك دستين نازكن جور بجور ميوين هري شيرين و خوش جي مخلوقان را دريج دكن و همكو بصايا ميشك بجعري تشتكي هري شيرينو وكا شفايا بمدد خوارن و بناوي وي كو ناوي وي هنگفا و هم هنك جلن هري نازك و نرم بصايا كيزكك بيدست و بي لمتي تكرن و همكو هنك خزينه و پري رحمتا خو دزك هنك دندك و توفان و تخمان دكو جمره و دشيره و هلتينه و افرو شاهانيكو ام دبينن و دناف دا جيان دكن چقاس برهم و اسرا كرمك دلاله و چقاس برهمك رحمتي يا خوشكه لبر چاوان خويادكه و تيتا فهم كرن و همج درو انسان و هنك جنواران جروج و هيف و عرض و عصمانان بقرا تا حيوان هري هورك و مخلوقات هري بچوك هر تشت ببالداري و دقتك قلك مزن لسر كاري خويا و كاري خويا بجيهتينا و بقاسي ذريك يجي جو كاري خويا پاشونا مينه هر وكي دبن امر و فرمانك قلك مزنده تمام وان دروشا طاعت دنا و افجي ددن نشاندانكو تف بامر و فرمانا ذاتكي خدي عزت و جلال تفدقرن و هم تمام دايكان چه نبات و گیهایی و چه حیوانی و چه انسانی که بوی شفقت تاخویا رحیمانه بوان خوراک و خوارنن پاقج و خشک وکی شیر وان زاروکن که بطاقت و بلنگازن خودی دکن اف روشا
هان دده زانين كو افروش هان دده زانين كو دي كائنات دا چقاسي جلوين رحمتك برفره بكارتين آنين وبو آواياكي قلك بكري مروف تيدك هجا مادام خالق متصرف في عالمي كرمك ويا بيداوي ورحمتك ويا بباشي يا وها هي وجلالك ويا أبدي يا وها خيادك وعزتك ويا براقب يا وها هي عزت وجلال ويا بيداوي دخوازكو بأدبا تربية بك وكرما ويا بيداوي دخوازة إكرامك أوجي إكرامك بيداوي دخوازة مادام خالق متصرف في عالمي كرمك ويا بيداوي ورحمتك ويا بباشي يا وها هي وجلالك ويا أبدي يا وها قيادك وعزتك ويا براقب يا وها هي عزت وجلال ويا بيداوي دخوازكو بأدبا تربية بك وكرما ويا بيداوي جي إكرامك بيداوي دخوازه ورحمتا ويا بيداوي جي داخوازا إحسانك أبدي دك لياكو أم دبينن ده أف دنيا فاني ده وده أف تمن وعمر كن وقد جحزاري يك جوان تجلياتا ناين ديتن وخياناكن ناخوجيه درك سعادتا أبدي هيكو أو رحمة كرم لوي داري بتمامي تجلي بكن وبين ديتن نا اگر او روشا تنبه وباوري بي نيكرن دويكو او رحمتا كائنات بروني اخوات تجي كريا بيت انكار كرن لورا چوندن زوالا بيوگر تويقو شفقت ومحبت ونعمتا بترسو برواجي وان دقهره دنياي دك زندان وجياني دك جحري عقل جي إنسان دك آلتك مشعوم بأغور ولزتان بألم وإيش وآزاران دقهرة لازم تيكو حقيقة رحمته جي بتفا وجهولي رابا وهم بيوستكو جيكي جزايكو داخوازي عزت و جلالي هبا اللورا ام دوي دنياي دا دبيننكو قلك جزالمان تبي عزت اخوا و قلك مظلوم جي تبي زلت اخوا جفي داري كوش دكن و دچن و تحسابك بوان را نايديتن ناخوا اف حساب وان جدادگهك مزن را تيتا هشتن و تيتا پاش دداين و نكو تيتا جبير كرن وجار جاران هنك جوان ظالمان د دنيا دا جي جزاي خود بينن و دكشينن جبوكو جوان عبرت بيتا گرتن و د قرون صالفة و سردمن بريا مدى وان عذابن كو بسر هنك قومان دهاتنا و كو قلك طاغي و باغي بونا و جحال وانجي قرآن بيروز حكاية دك و نشان ددن کو انسان دوی دنیا هانه ده نبی خودیه و هر دم انسان تجلیگاه جلال و غیرتک متسلسل را بلیقت ممکنه کو انسان دناف تمام هایی و موجوداتان ده استعداد و قابلیت و کارکیوی هریب رو مذهبه و خالقیوی جی خوابوان هنر و مصنوعات بريكو بيك بي بدا ناسكرن و ده همبري وان روشان ده انسان جي وي خالقي ناس نكا و بي ايمان و باوري نينا و خده جي بي تيكلي نكا و هم بأوقاس آثار رحمة خوا بي بدا حسكرن و انسان جي بعبادت خوا نزيكي وي نكا و دا خوازا رضا و حذكرنا وي نكا
وهم بأوقاس نعمة جور بجور رحمات محبات وحزكرنا خوا بينشان بدا ودهم بروان نعمتان دا إنسان جي بحمد وسپاسيان جيرا حرمت نكا ودو حضور عويدا سري خوا جيرا نتوينا وخوار نكا وقد شدبكو إنسان وها نانكور بعذاب وجزا بهلا وأو ذات ذو الجلال كو خدي عزت وغيرته جوان موتعو نانكوران را جيكي جزا كشاندن وخلات كرنه دانا مزرينه نا تجاري بيوي چه نابه وهم قد شدبكو او ذات رحمن ورحيم لهمبر ناس كرنا خوا وان كسنكو او ناس كرنا ودهمبر حس كرنا خدا وان كسنكو بعبادت خوا بيدانا حس كرن ودهمبر رحمتا خدا وان كسنكو بالشكر وسپاس خوا جرا حرمت كرنا وان مؤمنان بخدي بهلا وجوان را دورك سعادتا أبدي ودلقشيا بيداوي دانا مزرينا وجيان سعادتك أبدي جوان را بخش نكا نا تجاري بيوي چنابا ودوي كسي خدي باوري اف شك و گومان اجيرا چنبن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين